Bugün жаман iş oldu. Men için emas, müldö Kırgız için. Antkeni Kırgızdın kaytalangısı Kıran oğlu Taşbulak'a gereksiz düğüne saldı. Men 2-3 günden beri şu internet karabay, karasang ele bir ajıldaklardan tajap internet karabay жүрдüm ele. Erteң menen oğlum şunday Taşbulak'ыңыз kaytış boluptur dep uguskanda hakikatta ata-eneden erте kalıp ança gözden jaş çıkpay kalgan kurakta kadimkidey ele ыйлап жибердим укканда. Anın sebebi abdan terengde жатат. Taşbulak'a ökөөбүздүн кийинки mezgillerde özgöçө мамилебиз бар эле. Эми ölmez kişi yok dünyada. Anan uğalı jetip bardım. Barıp anan üpelece kolun karap karmabı ilaşıp a kişi mögde oturat. Anan keyin bir jaktarında Kırgızdın oşo salt eken çayga girsek bir aksakaldar tamaşalaşıp gülüp oturuptur. Anam men alarga kichine açum gelip aksakaldar hem gül kılbagla bu yerden gülböyle oturbaysanlar desem birөө akılman bolbo öyle koyboysun bu deyit. Anam men ayttım. Men akılman emasmın, pende katar aytıp atam budaydan korkup kula dep. Men bunu aytayın degenim Taşbulak'ın ölümü tamaşa emas. Kırgız üçün çoğ tragediya oldu bu. Bütündey el, ulut üçün өлkө üçün tragediya deyip mындай нерсе. Bu mындай ölümdü. Sebebi Taşbulak'ını men mınau kийинки жылдары Aslan Sartbaev'tin Azia News деген gazetine Taşbulak'a geni dep bir makala жазгамда. Anan oşondan beri köp jakın bolup bu kişi menen sırdaşıp, süйлөшүp, jeke oturup köp süйлөштүk. Endi üçün men Taşbulak'ını geni deyim. Mınau geni degen düşünük özü. Oşol önör adamlarında, ilim jihatındagı adamlarga berilgen baa da özü. Geni degen oşol özüңdүn, önörüңdүn tuu çokusuna jetүү. Masalan, Alukul poeziyanın geni, Kırgızdın, özübüzdün Kırgızda alalı. Aytmatov düynölük prozanın geni. Anan Taşbulak'a mına görkөm arxitekturanın geni derim da men. Görkөm arxitekturanın. Mına eldin bari bilet Issıkgöl'dün Çolpan Atasında Uruhordo degen keremet jaydı kurdu bu kişi. Mana bugünkü günde prezidentinden tartıp jönököy adamına çeyin maktangаны dagы көрсөткөнү да келген коногуна көрсөткөнү да жалгыз ошол көзгө басар ошол Ысыккөлдүн керемет Ысыккөлдүн боюндагы Taşbulak'a куруп койгон керемет жай. Ошон үчүн мен Taşbulak'ны ошол көркөм архитектуранын гении деп атагам да. Анан эми a kişi uşul Uruhordo'ga emne degенди batırdı. Bütün alamdı batırdı da. Din derdi batırdı. Alamdın oyçulların batırdı. Emi koysa anın içinde emne degen ideyalar ukmuşlardın bari kamtılıp jatat. Anın maydalap aytıp oturbaylı. Anan da bir hazır men arman kılıp jerini uçtap turganım. Oşolla göldün, kasiyetli göldün teskeyine Ağlam Ordu degen keremet jaydı kurup başlagan köp jıl murun. Oşonu baştap, anan keyin karajatının jetsizliginden toktop kalgan. Anan keyin anın kırına janagı Sayakbay ababızdın esteligin koydu. Mınau Ağüydün altında atılgan baldardı, şehit ketken baldarın esteligin koydu. Kıskası Ağlam Ordu'da ukmuştuday fantaziyası var mı? Anın bari atkarılbay gitti. Bul arman, çoğ arman. Uşul bu yıl atkaram, uşul bu yıl atkaram, uşul bu yıl atkaram dep жүрüp gitti gayran kişi. Men kança prezidentlerge yazdım. Taşbulak prezidentlerge şu Taşbulak'ın oşol ideyasının işe aşırışına
bir jardam berбейсиңерби деп канча кайрылып газет аркылуу жаздым. Эми жалаңаны жеп сугунган чоңдорубуз бирөө да уккан жок ошону. Мына эми орой айтканда Ташкул аке көлүн алып жатпайт эле, Ысык көлдүн жээгинде ошол ажайып жайык калат эле Кыргызга. Бул бир. Экинчиден bir фактын айтайын мен окуяны. Мына бу bir жылдары Кытайлык Боорлош кыргыз жазуучулары келип калып, анан Караколдо конференция болуп бери келатып, анан ошо жерге токтоп, анан түшүп Оргалчаке деген роман жазуучусу бар, булардын 80 тайып калды. Ошо киши Саякбаеванын тиги кырдагы эстелигин көрүп ыйлап жиберген да. Кадимкидей ыйлап жиберди жарыктык. Айланайын бул Ташкул деген уулуңар бар үчүн бактылуу турбайсыңарбы, айланайын боордошторум деп. Ушундай дагы эстелик курабы деп. Эми чынында ошо кан жолдо байкабайт экенбиз. Саякбаеванын эстелиги абдан касиеттүү, башкача көрүнөт экен да. Анан эми ошол Оргалчакече биз түшүнө албадык. Менин арманым ушул да. Ушу өзү кыргыз, ушул жердеги жергиликтүү биздин эл, ала тоолук кыргыз Ташкул акени түшүнө албады. Бул кишиде орошон ойлор бар эле. Эмне деген ойлор болгон? Өзүнүн Ысык көлүндөй терең, Ысык көлүнүн толкундарындай бул кишинин аң сезимине жалаң эле ошол идеялардын толкундары толуп турар эле да. Жаңы идеялардын толкундары болор эле. Мынауну жасасам деген кыялдары болор эле. Маселен мынау жакында былтыртан өспүрүм балдарга ошол аталарынын огородунун бир бурчунан жер алып берип, ошого өсүмдүк өстүрүп, ошону дүйнөлүк рынокко алып чыгып, ошо балдарды ошол эмгекке, анан рынокко жана рынок шартына тарбиялоого бул киши ошондой бир кызык долбоорго киришкен. Мына түптүн талды суусунан, анан тетиги Нарындын дөбөлүү деген айылынан ушундай пилот жасап, пилоттук долбоорго киришкен эле. Кайран киши ушулда өспүрүм балдар тез кабыл алат экен. Биз болсо биздин акыбалыбыз момундай болуп калды деп, ошол келечек муунга бир чоң кам көргөн мындай бир кызык долбоор бар эле да. Эч кимдин эсине келбеген. Анан дагы бир мына легенда болуп жүрбөйбү? Апостол Матвей дегендин күрмөнтү тарапка коюлган сөөгү жөнүндө бул киши ошол кийин качырылып жана Аалам Ордо тарапка коюлган деген имиштер бар экен. Бул киши ошонун далилдүү кыялдары бар эле. Ошону ушундай кылам деген. Эми койчу, эмне деген бир сонун кыялдары бар эле. Бирок биздин башмалда каткан мынандай башы көзү жок, ушуга чейин уудуу болуп, анархия болуп келген мамлекетибизде аны бир жетекчи да уккан жок, колдогон да жок кайран кишини. Ошол арман. Анан кийин мынау өзү дагы көп айтар эле, мынау Манасты окутуу боюнча, улуу Манас жөнүндө бул кишиге мен өзү таң кылар элем да. Кыргызда жок кыргыз эле бул киши өзү. Мен көп эле журналист катары биздин кыргыздардын интеллектуалдуу кишилери менен көп эле сүйлөштүм мен. Баары менен деп эле коелу, көп эле киши менен. Анан бул Ташкул акедей өзгөчө, оригиналдуу ой жүгүрткөн, сырын бирөөлөргө эле ача бербеген, ашчуга баладай төгүлүп сүйлөп берген, ушундай бир оригиналдуу адам болгон да бул киши. Муну көпчүлүгү баягы ашмалтай мүнөзгө көнүп алган, адатка көнүп алган кыргыз боордошторубуздун көбү муну Акаевдин убагында, Акаевка кошелек болгондо өткөндө бирөө былжырап атпайбы? Ошол былжыраган адамдар мына Ташкул аке көз өтүп, актыкка моюн сунуп кетти. Бир күндөрү Ысык көлдөгү Урух Ордого, Аалам Ордого барар, балдарын ээрчитип, неберелерин ээрчитип, ыйманы болсо Куран окутуп коер, ошондой ойдогу жаман сөз айтып жүргөн кишилер Ташкул акеге. Ушундай өзүнө батпаган улуу ойлор бар эле бул кишинин. Айтматов жөнүндө көп сүйлөштүк. Бул киши мен
özü adabiyatçı katары özü bunu soğudanı bütken eken. Men adabiyatçımın. Anan men taң kalgaным, adabiyat şunday tereң talda okugan bizde Kırgızlar az. Şunday dengelde oy jugurtçu. Muzika jönündө koyçu bul kaysı ilim bolbosun, je öneri bolbosun, oşunun bardığın tiş ötkön, je bolbosa oşonu aşk kılgan, oşoga aң sesiminden ötkөрgön, anan özünün göz karашында aytkan biyik insan bolgon Taşkul aka. Anan emi köp jolu bir jolu aytты maga. Мындай emelerinde surayım da баягы mana Urukhordo emnege ушундай desem maga çetin çıkarıp aytkan ele. Men Urukhordonu janagынча кызматкерин кармай албай калдым. Дүйшөндөс деп койчу мен эркелет. Дүйшөндөс ал көзөмөл биздин болду деп койчу. Байыркы babalardın münözü var bir jagынан intellektualdık progressçil bolgonu menen bizdin babalardın savurduğu münözü var özünde. Anan bu kişi bir jolu da bir kıyıtıp baga bir armanını aytты. Bu tüz aytçı emas, bunday dattanıp, je bolbosa bir de meni tüz janagıday uşak, je bolbosa tribalistik bir janagıday bir tömön pikirlerdi takır süйлөгөн adam da bul. Abdan bir çulu Kırgız'ı bütün boydan düşüngön, ağlamdı bütün boydan düşüngön kişi olgan. Anam bir jol aytты, şu Nazarbayev meni çakırdı bayağı yılları. Şu Nursultan Nazarbayev, bizden Astanaga gelbeysin bir, kağlagan jayın şartыңды түсүп bereli, bizke iştep berbeysin bir, dedi deydi. Anam men kantip barmak elem Dүйшөндөс dedi. Mına uşunda azır esteyim de, uşu sözün azır estep yer muştayım da. Kayran kişinin namısı, Kırgız degen namısı. Kırgız dep sokçuda жүрөгү. Oşoga jol bergen emes da. Bolbosa bu Kıtayga da salıp köp nerse salıp koydu, barıp geldi. Astanaga salsa böpölöp buna Kazaklar emneni saldırat ele. Buna Alatoğ ayantı turat bizde argaysı nersenin çampalanıp salınıp oraya aytkanda. Estelikler buna. Garmoniyası çok, hiçbir başalaman esteliklerde turat. Bu işini uşul oңurak mamleket bolsa, oңurak prezidentleri bolsa, şu Alatoğ ayantına görkөмдөгөнгө иштесе kандай sonun bolor ele dep arman kılam da. Emi öttü gitti, ölbös adam bolboyt eken. Mına üpelejem, kolundan köp jolu çay içtim. Köp jolu Taşkul köz angemeleşip oturganda şu ejedagi çay içip, buğup, süйлöşüp kalarlık. Münkürep oturat, ejemdin kolun karmap, ilaçtık. Üpeleje mına o men bilgenden ulu öner adamların içinden Gabriel Garcia Marquez'tin Mercedes degen ayalı bolgan. Özü eskerip jazat da Mercedes'ti. Oşo Mercedes'te kısmat kıldı da Taşkul akege. Yana Kırgızlar javulu karıngen deyt. Mınday ayallar, ilgerki Kırgızlar. Oşonday kısmat kıldı. Özü öner adamlarına kısmat kılış öte kıyın bolat ayaz zatına. Oşol ejem ak kısmat kıldı. Anan emi Taşkul akenin artında Ayda Nazgül degen akıldı, tarbiyalı, jakşı zeyinli kızları kaldı burkura uylap. Anam barus ayrıkça men şu Taşkul akeni ini dostu katarı, oşol öyle aytsam bolat özü. Ake dost, ini dost elek. Oşol men de özgöçö güydüm. Emi emne deyiz? Taşkul ake ilgeri Kırgızlar ölüm ak degen akka moyun sundu, aktıka gitti, ak dünyöge gitti. Ulu jaratkan koltap iman bersin, başka aytarım sen ne deyiz? Jatkan jeri jaylı olsun.